Koze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha mubonye Imana ikingura. Reka dutangire dushima Imana yo mu ijuru. Bana data wa twese uri mu ijuru, wakoze kundinda ndetse urinda n'abankurikiye bose. Ariko ndagusaba icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, by'umwihariko gikorwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera iki ntangiye mvuga ayo magambo? Niko kuri nkuhaye ikaze kuri no tariki ya 18 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Wahisemo neza kutwumva. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Urimo kumva isimbi ryacu. Nkuhaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda, tubabwire ko mu karere ka Ngoma umugabo yatawe muri yombi azira gushuna cyangwa se kuruma ubugabo bw'umuhungu we, amukekaho kumuca inyuma. Byaturutse kuki? Byatewe n'iki? Byose uraza kubyumva muri aya makuru, ukuntu umugabo yashunye cyangwa se yarumye ubugabo bw'umuhungu we. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda, n'ubundi tubabwire ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batumijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vuba vuba. Kubera iki batumijwe? Byaturutse kuki? Byatewe n'iki? Nabyo uraza kubyumva muri aya makuru. Muri aya makuru turaza kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba, aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve, aho aka kanya nta amafaranga nta kintu yagufasha ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imirwano irakomeye cyane, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba FC M23 Intare za Sarambwe bamaze gufata uduce dutatu tw'ingenzi twegeranye n'umujyi wa Uvira. Ivumbi ririmo gutumuka. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, icy'u Burundi, icya Tanzania, Angola, abacancuro b'abazungu, imitwe yitwaza intwaro ya CNLD, FRN, Wazalendo, FDLR, ibintu byamaze kuzamba cyane. Barimo baribaza uko byagenze. Igihugu cy'u Burundi kirimo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo zikora uyu mujyi wa Uvira utari wongera gufatwa. Ibintu byamaze kuzamba cyane. Bari mudukurikiye muri amasaha, icyo nakubwira urasabwa gukurikira isimbi ryacu gusa, ubundi nkakugezaho amakuru akomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije, ubwo ndavuga koperative yabo cyangwa se ishyirahamwe ryabo. Hanyuma rero bagabye ibitero bikomeye cyane, by'umwihariko ahitwa mu Bidego Mikenke, ni muri teritwari ya Minembwe. BM zirimo kuvuza ubuhuha muri aka gace. Ntujye kure, ugiye kumva byinshi bikomeye cyane kuri iyi ngingo. Turaza kuva ahangaha twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Sasa muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano imeze nabi, by'umwihariko ahitwa muri teritwari ya Rucuro. Imirwano imeze nabi by'umwihariko mu midugudu igera mu midugudu ine mu bwani bwa Bwito muri teritwari ya Rucuro. La FC M23 Intare za Sarambwe yajujubije coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hano muri teritwari ya Rucuro. By'umwihariko tujye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane. Imirwano yasakiranyije La FC M23, ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Ntujye kure, ujye kumva byinshi bikomeye cyane kuri ingingo. Muri amakuru kandi turaza kwerekeza muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC batatse impande zose abarwanyi bara FC M23 Intare za Sarambwe. Imana yo mu ijuru niyo iri bukure abarwanyi bara FC M23 muri aka gace. Ibintu bimeze nabi. FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo, bari mudukurikiye, nyuma yuko aka gace kari karafashwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, na FC M23 yagiye gushimaho, ariko isanga
koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yabagose. Ibintu bimeze nabi rero hano muri teritwari ya Masisi, ntujye kure ujye kumva byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero uwo bita Agathon Rwasa mu gihugu cy'u Burundi, mana ya gasani, ibintu uyu mugabo yavuze nibitaza kumwicisha dorahondi. Ndagira ngo gato cyane tugaruke ku magambo uyu mugabo Agathon Rwasa yamaze gutangaza mu gihugu cy'u Burundi. Ntujye kure, nyemerera urebe munsi ya video ahantu handitse subscribe, munsi ya video gato cyane ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ukandaho rimwe gusa, ukandaho nurangiza gukandaho, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 amakuru yacu atari yaba umuranzi. Hanyuma rero nyemerera urebe munsi ya video, nyemerera urebe munsi ya video ahantu handitse like cyangwa se kuri ako gakumwe kareba hejuru, ukandeho kugira ngo amakuru yacu utaza kuyumva ari bicece cyangwa se arimo gucikagurika. Hanyuma rero igihugu cya Iran cyongeye gukora amabi. Byagenze gute rero? Tugiye kugenda turebera hamwe amakuru akomeye cyane. Israel yemeje ko yishe umuyobozi w'inama y'umutekano wa Iran mu bitero bikomeye cyane bagabye muri Iran. Mu biganiro byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubitse urugendo yari kujya mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko asanga Iran yamaze gutega ikirere cyose. Byagenze gute kugira ngo Iran itege ikirere cyose ishyiremo imitego? Hari amakuru avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari guhira mu kirere bitewe n'imitego ya Iran mu gihugu mu kirere. Ndagira ngo unyemerere mfate amasegonda 2 gusa nsome ku mazi, ubundi ngaruka nkubwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko kuri amakuru kuri izi ngingo z'ingenzi maze kukugezaho. Ikasi. Akoze cyane abantu mwese munkurikiye muri amasaha, n'impamu y'Imana ndanezerewe cyane kuba munteze amatwi. N'iby'agaciro gakomeye cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije. Nukuri ko Imana nta kintu mwanyima. Imunyemerere murebe munsi ya video mukande kuri like kugira ngo amakuru yacu mutaza kuyumva ari ibicece. Ariko kandi munyemerere mbere ko twerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba aho abagabo barimo kumvana imitsi, munyemerere duhere amakuru yacu ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo izi nkuru zo ku butaka bw'u Rwanda zitaza kubangamira umuvinyo wacu. Umugabo utuye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma yafashwe n'inzego z'umutekano amaze kuruma gushuna ubugabo bw'umuhungu we amukekaho kumuca inyuma. Uwo mugabo utuye mu mudugudu wa Kanenge akagari ka Munenge mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo kuruma ubugabo bw'umuhungu we yamwitiranyije n'umugabo akeka ko amusambanyiriza umugore. Abaturage bavuga ko uwo mugabo yarumye igitsina cy'umuhungu we ashaka ashaka kumuca ubugabo. Hanyuma rero amakuru ingenzi aravuga ko uyu mugabo yamurumye akeka ko ari umugabo umusambanyiriza umugore. Biravugwa ko rero uyu mugabo yatashye akaza agasanga umuhungu we arimo gutarura cyangwa se kwarura urwagwa, hanyuma agahita afata wa muhungu we byihuse cyane akamugarika igitsina agahita akiruma. Amakuru rero ntari namenya neza niba yagiciyeho kikavaho. Ndakomeza kugenda nkurikirana akantu ku kane makuru yacu yo kumawa, muraza kubyumva. N'amakuru akomeye cyane arimo guturuka mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi mu karere ka Ngoma. Hanyuma rero tugarutse ku yandi makuru akomeye cyane by'umwihariko, reka twerekeze ku mirongo imbere ku rugamba. Turaza kuvayo twerekeza mu gihugu cy'u Burundi tugaruka ku magambo yatangajwe n'uwo bita Agathon Rwasa. Nyamuneka uyu mugabo ibintu yavuze nibitaza kumwicisha dore aho nibereye. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda. Reka tubabwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yatumijeho intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kubera iki yabatumijeho? Ubutegetsi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatumijeho i Washington intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko imirwano ikomeye cyane yadutse muri Kivu y'Amajyepfo, kandi akaba ari imirwano irimo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi kirimo gusaba amahanga gutabara vuba cyane kubera ko abarwanyi bara FCM23 Intare za Sarambwe baravuga ko bamaze kurya ku ikashi barimo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatumijeho aba bagabo bombi. Ibi ni ibiganiro kandi biteganyijwe kubera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, bizahuza intumwa z'impande zombi mu biganiro byihariye bagiye kujya impaka by'umwihariko ku ntambara yongeye gukomera cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi ni ibiganiro kandi bibaye mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abasirikare bakuru b'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'umuyobozi cyangwa se umugaba w'igisirikare cy'u Rwanda RDF wo bita General Mubaraka Muganga, indwanyi karahabutaka warwanya intambara zigiye zitandukanye za hano ku butaka za hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse harimo n'intambara yo gukuraho uwo bita Obote hano ku butaka bwa Uganda. Ngira ngo uyu mugabo muramuzi cyane, ni indwanyi karahabutaka, wavuga ko ari umukomando, nago yaba yibeshye. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga iki muri aka kanya? Rero amakuru y'ingenzi aravuga ko ibi biganiro ari ibiganiro byo kongera kurebera hamwe kubera iki imirwano yongeye kubura kuri uru rwego. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo bavuze ko bari buze kwibandaho kutongera gushinza uruhande rumwe. Ati gushinza uruhande rumwe nibyo birimo gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongera kugaba ibitero bikomeye cyane, by'umwihariko kuri aba barwanyi bara FC23. Hanyuma rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi biganiro biraza kwitabirwa n'uwo bita Patrick Luyabeya, usanzwe ari intumwa yihariye ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ku ruhande rw'u Rwanda iraza kwitabirwa n'uwo bita Brigadier General Patrick Karuretwa, ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare mu ngabo z'u Rwanda, ndetse n'uwo bita Deo Lorenzo Lorenzo, usanzwe ari umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma rero ibintu byamaze kuzamba cyane, reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero sasa ku mirongo y'imbere ku rugamba, igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icy'u Burundi, ingabo za Tanzania, abacancuro b'abazungu Wazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane, by'umwihariko kuva ku munsi w'ejo tariki ya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ni imirwano yari gutangira ku itariki ya 14, ariko haza kubamo imbogamizi, ahubwo bafunga imihanda yose yerekeza mu bice bigenzurwa n'abarwanyi bara FC23. Ubu tuvugana rero imirwano yakajijwe umurego mu Bidegu ndetse na Mikenke. Na FCM23 irashinza igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacu kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa n'abarwanyi bara FCM23 mu ijoro ryo ku itariki ya 17 bikira tariki ya 18 n'uyu munsi. Ibintu byamaze kuzamba cyane. Ihuriro ry'ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa, FDNB, FDLR, abacancuro b'abazungu Wazalendo, igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barimo kugaba ibitero bikomeye cyane bakoresheje amabombe, amadrone, barimo kurasa ku buryo bukomeye mu bice bituwe cyane mu Mikenke, mu Bidegu no mu nkengero zaho muri teritwari ya Minembwe. Hanyuma rero kuva kugera kuri iyi saha ibitero by'ubugizi bwa nabi birakomeje muri aka gace.
hanyuma rero amakuru rero aravuga ko ibi byatangajwe n'umuvugizi wa RFCM 23 bwana Lawrence Kanyuka. Yongeyeho ati RFCM 23 iratanga abagabo ku bihugu by'amahanga ndetse n'abafatanyabikorwa ndetse abunganizi cyangwa se abahuza yuko bagabweho ibitero. Hanyuma rero amakuru ingenzi aravuga ko kandi ibi biraza nyuma y'ikindi gitero cyabaye tariki ya 11 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Iri huriro rero rirashinza umuryango mpuzamahanga gukomeza guceceka ndetse no gushyigikira ubwicanyi burimo kubera hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Indi mirwano kandi bari mudukurikiye muri amasaha yabereye mu kibaya cya Ruzizi, hakomeje kumvikana urusaku rw'ibiturika. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatatse ku rwego ruri hejuru ndetse kinazenguruka ibice bigiye bitandukanye harimo agace bita Kabunambo, bituma abasivile benshi bahunga. Ubu tuvugana rero ibi byatumye RFCM 23 ifata icyemezo cyo kujya gufata umujyi wa Uvira. Baramudukurikiye rero sasa ibintu byamaze kuzamba mu mujyi wa Uvira. Abaturage biteguraga gutaha bari ku butaka bw'u Burundi by'umwihariko baturutse mu mujyi wa Uvira bahise bafata icyemezo cyo gushinga ingando ndetse amahema yabo barongera barashinga bundi bushyashya. Ingabo z'abarwanyi ba RFCM 23 intare zasarambwe guturuka ku munsi w'ejo bakije umuriro. Ubu tuvugana bombe biratangiye muri aka kanya, ibintu bimeze nabi. Ubu tuvugana ninjiye muri studio isaha ya 11:20 biratangiye, ivumbi ririmo gutumuka, imirwano yakajije umurego. RFCM 23 intare zasarambwe imaze gufata burundu uduce tugera kuri 2 tw'ingenzi. Amakuru ingenzi aravuga ko agace bita Kirungu kamaze gufatwa n'abarwanyi ba RFCM 23 intare zasarambwe. Remera Total yamaze gufatwa. Imirwano imeze nabi ubu tuvugana. Kirungu yafashwe ubwo ingabo za leta ya Kongo FARDC zageragezaga kwataka ariko biranga. Amakuru ingenzi aravuga ko muri aka gace ntabwo hari hamenyekana neza kuko ku mafoto n'amavideo ndimo ndabona imirambo yandagaye, ariko sindamenya neza ngo ni imirambo y'abande. Ese ni abaturage, ni ingabo za leta ya Kongo FARDC cyangwa se ni coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa? Ibintu bimeze nabi. Hanyuma rero ahangaha ntabwo ushobora kumenya ese hari abarasiye ku rugamba barwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ubwo ndavuga MLDP 23 intare zasarambwe. Ntabwo ndamenya neza kubera ko inzego zibishinzwe ntabwo zari zagaragaza by'umwihariko abantu barasuye ku rugamba barimo kugaragara ku mafoto n'amavideo muri aka gace. Gusa ikigaragara coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa irimo kwirukanka ku rwego ruri hejuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko RFCM 23 yatangaje ko ziriya ngabo zagabye ibitero mu gace bita Kabunambo gaherereye ku muhanda munini route nationale nimero 5 mu kibaya cya Ruzizi werekeza mu mujyi wa Bukavu. Barimo dukurikiye ngira ngo harashize umunsi umwe tubabwira ko route nationale yamaze kuba ferme cyangwa se yamaze gufungwa. Hanyuma rero mu masaha y'igicamunsi impande zombi zari zirimo zirwanira mu gace bita Ruvungi. Mana Nyagasani, Imana impe ubushobozi kugira ngo mbone amatike nerekeze muri ibi bice, kubera ko ndabona ibintu byamaze kuzama cyane. Ariko namwe mwadushyigikira mukadufasha tukabona amatike, ni kure cyane
udafite inote y'ibihumbi 200, byibuze udafite inote y'ibihumbi 200 n'icumbi ririmo, ntabwo ushobora kwerekeza muri biriya bice, by'umwihariko byibuze kugira ngo ufate amakuru y'iminsi 3. hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga iki muri aka kanya? Turimo gukoresha imboni zacu ziryamiriye amajanja, amavi yabo ari ku butaka. Ubu tuvugana mu gace bita Runingu, ibintu byamaze kuzamba cyane. Abaturage barimo guhunga berekeza muri Runingu. Ni mu gihe kandi ahitwa ku rya 4, ku rya 3, nyamuneka imbunda z'imisada BM21 baravuga ngo ubushize imbunda zari ziri ku rya 3, yari 14 barrel, yari 14 barrel. Hari imbunda z'imizinga za 14 barrel zarasaga na 12 zarasaga ahitwa muri Kamanyora. Ubu hashinze BM21 ahitwa ku rya 4, hakurya gato y'umusozi, uri ku butaka bw'u Rwanda, ariko ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndavuga kuri Ruhwa, ntago ndi buvuge uwo musozi, abari kuri uwo musozi ntago ndi buvugeho, ahubwo ndagira ngo mbabwire ko ku rya 4 bamaze kuhashinga imbunda neza. Uramutse uhindukije iminwa yayo, yahita irasa ku butaka bw'u Rwanda neza kuri uwo musozi. Mwitonde gato. hanyuma rero nanone kandi iyo mbunda nanone nuyihindukiza irarasa ahitwa za Rubarika, za Gatogota, ndetse inarase muri Kamanyora, tutibagiye no kuba yarasa ku musozi wa Ngoma. Nanone kandi iramutse itariye igakora amakosa akomeye cyane, ishobora kurasa ku musozi wa Ruhwa. Ngira ngo ako kantu murimo murakumva. Ishobora kurasa ku musozi wa Ruhwa, umusozi uri hejuru neza by'umwihariko ku kibaya cya Bugarama. Nanone kandi uri hejuru neza ku musozi uteganye n'umusozi bita Muhanga. Nanone kandi uteganye neza n'umusozi wa Ngoma. Mwitonde gato rero, ahangaha hagiye kubera urugamba rukomeye cyane, ariko byanga byanoga ndasubirayo. hanyuma rero urugamba rwamaze gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo. hanyuma rero tuvuye rero kuri aya makuru, ni munyemerere tugaruke kuwo bita Agathon-Rwasa. Agathon-Rwasa nyamuneka, ibyo yavuze sinzi ibi bintu nimba biri buze kumugwa amahoro. Ni munyemerere tugaruke kuri ibi bintu bya Agathon-Rwasa. hanyuma rero muraza kunyemerera tuhave twerekeza ku yandi makuru akomeye cyane, by'umwihariko arimo guturuka mu burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragiye kwerekeza hariya mu Bushinwa, ariko ikirere cyose yasanze bagiteze. Niba muzi uko igitagangurirwa cyubaka inzu, ibyuma amaradari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitegereje asanga niko bateze ikirere. hanyuma rero umunyapolitike Agathon-Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko nta mpamvu n'imwe yatuma ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeza kurwana intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngahumva ni mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga. Rwasa wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL. Mwibuke uyu mugabo yanabaye umwe mu bayobozi ba FNL. Iki gihe iri shyaka rinashinzwa, uyu mutwe ushinzwa kwica bamwe mu baturage. hanyuma rero uyu mugabo byari ku mwanya wa 2 mu mashyaka akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yagaragaje ko
yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu nyungu rya CNDD, ari mu nyungu ry'ishyaka rya CNDD FDD. Hanyuma rero uyu mugabo ibi ngibi yabivuze n'abayobozi bayo, yagize ati nge ntekereza ko tudakwiye kohereza ingabo zacu ku butaka bw'u Burundi kubera ko bitari mu nyungu z'abaturage muri rusange. Bana mudukurikiye, uyu munyapolitike yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagombaga kugenda zambaye impuzangano za Repubulika y'u Burundi aho kwambara impuzangano y'abanyekongo. Ibintu byamaze kuzamba bana mudukurikiye rero. Hanyuma rero amakuru ingenzi rero wenda bana mudukurikiye muri amasaha, ni munyemerere ibyo mu burasirazuba rwagati turaza kubigaruka mu makuru yacu, ahubwo reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.